subjek ngiyak ngauto ya kador jong kamen siam jungi lakalong hamne lakalong lakalaway syaju kaya ba kapertay kala banjarap na kamen kajunga pat na kamen kajungbi kaya kabadam kam ya kamen siam yang berkata dan juga kamen sim kababam tang gagaktim gajong ublay kamen sim kababam tang kijing duway kabalang ganjri patlaw jong akan pangidangin akan ada pertai nisau tu kapertai kamla banirap tei kamensim kabakodor kabau play ulah besar hada dengan kabakodor berkat king berkat hadirin mengatep kau play ni kamen siau tumbah play kabamot tang dem kau kamen siau yang Hindi ko magkakiti ya ganito, no? Hindi. Udah dem, udah zam, dalaga jong kabensim ka bakodor. Pagi para mengaybayin, kane kat subjek, kadai sang makate, kamangiyak keren haga na gamit, pan kelaya ka bertay. Mi kat pami kibriw, kibahong min kelaya geri. Nyen penkelaya kepercayaan lada pikiran kita di betul sah syihadatnya kepercayaan. Abang iklan dia kementem kandang kejingkela kepercayaan. Lada nyelat kau tu pakai dia kementem nyelap penhek nyelap pensan lakalong haga imlang kesalang lakalong haga yeng kesam. Lakalong agak senjar kadar ngin yoi ye ke jingleak la ka bakra lakalong agak rijungi lakalong agak betul ko ki para bangaj nadu kayo ya kana subjek ngala persyang pangan ai kubar syaki para lokat bangala banyu itu hamne ha ka pertai ki bangi ya ju ya pa kubar ka bamar kliang ngalabu ya kana subjek kabang ya keren benda kemit hasipon pak ki parolok ngong kumda bisngau ya kana subjek iwai long kemi nakawai keri ila ha lem syangayong ngadap da kajing babe ka bakraw kanne ka subjek kadai ka balaklan kadai ka balaklan para bangai panjong iklan ya kada subjek ka bakraw ka mangilaya kran ha kada kamit dai na kada kadaw ngakwa ya ka panginyot nok tilang lang ba kada subjek baka pertai kamdon kajing mentoy tang tementim kabayem kabadon la kabainong la kalong hanne la kalong ni wan lingkod da perabangay ni day kiriudok tang mandapoy hamde apertay si don kiriudok kibabun bisa pat kiriudok ibaklan bisa tang bakajingwan da gajo kimoto bariuspa ulawan thongson lupa nakpoy mayem duk kaju semua dalalay ju kaju day na kata-kataw kane kadai kedor jong kementem walek sandar umakraw pia pule kakot pule jombi udai usim ubalajan pencar sitang ya kepercayaan ulalom katpa kabom kepjo ulang job ma jap jan barakima hasitang jong kane katla percayaan Henry hakamakado uhapan saudo yala kajang memesim
Mula pun benar. Asli kicin pun benar. Tiba kerau suamunya. Wong ka number one. Ya ka medyap jonga. Unra amarwe doktor wasumar nga. Marwe sumayap. Wong day nung bauto. Walaya lambak lah. Ya ka ni. Wong kakaway, to napila tao ya kan bendok. Saya sam kliw harpili. Kadaw kadang penwi kati kadang. Kenang berjipat pa tinyoy. Walek dandar kat pa kat kato. Das harus lebra. Kador kamdon. Kane ka subject ay bakan keran ni kecingem kecungi. Pangin kuah yang kecing kela kecingem. Pangin kuah yang kecing ba kecingem. Ngin rikop ya kecing. Ngin pisakan bagadang biang kapor. Nomor kapor kai kanem lah pan air. Nak kebentar. Nak kebentar keburam kecing.